Yeah. Yes, sir. Okay. Baik. Jangan nak. Tapi sudah di bawah. Yes, yes. Hauna mtu. Hello guys. Sahi tuko hapa Murang'a town, tuna celebrate sahi tuko hapa kwena urugari muno na nikio twi guku tu celebrate mwanake witu tondu ni tumwendete muno. Thank you so very much for watching. Thank you so very much. Right now we are here. Nampeleka na mtaratara sawa sawa. Anakunywa yogurt Wacha niwazumie tafadhali. Ndio huyo.
Ule awali sokora. Ule awali. Thank you so very much. Thank you. Yeah. Ah, kera Kenya na. Nako siruta. Yeah. Tuati mo koyo. Yes. Yes.
Hold on. Uko kahora de thutha, ikaraire thutha. Yes. Ujonjo? That's good, eh? No wira. Wega. Congratulations.
Ndagathie muno ndagateng'ere. Kau kau berarti mau dekat juga ya? Digo. Hey. Ona doka nimeta idi adengerete to celebrate kocha. Ona dama kama unotodo no ndeta surprise. Ndikekira tupaka wake kujira. Rero ngoko ne kwa gwitu. Musie. Yende wa Murang'a. Na Murang'a ne haro na gwitu na haro goko ando eta gukire ya ini. Kuria tugakorwo Sunday. Sunday ni kuo tugakorwo tugi celebrate birthday yakwa. Riu riria ndakinya ndona hena mwanake witu uhotanite already. Ondu ni njui atiriri. Ni ahotanite. Ino ni ahotanite. Ndauga ni mbuka. Nigetha ndimwire congratulations. Niguo. Tondu hindi ria umwe witu wa Murang'a arawin. We are all winning. Very true. Yeah. Ona ndi wa Murang'a. Na ndi mundu wa Murang'a ndaigua gukena muno. Thank you. Ni tondu wa gutu surprise. Thank you. Ona ndi tukuriga gutuko mukua na ngari iriku. Na karia gakwa ri. Kautia pampu kure. Gatiraiko kaiguru. Gatiraiko kaiguru. Gatiraiko kaiguru. Ndona baba wao. Baba wao ni arauga guciara kwibata. Huyu ndiye baba ya nani ya huyu pastor wetu Pastor Jimmy na ako hapa amebeba na Karago wa Muraya. Na hatukuwa na gari ya kumbeba. Lakini Karago atakatu surprise. Unajua hii? Hii gari na samanga, hii gari ni ya kila mtu. Ndio maana unaona kila mtu akiwa na launching mimi huwa nambeba tu free. Na wewe utagira muno. Na ndile dale ya mundu. Sasa. Yo ndile launching yako ndukakegua na ndukarande iye. Yedi ngekore hiya. Thank you muno. Yedi ngekore hiya. Tondu ungirora haria ri. Ngai netekerire ngari ino turaga ihuire maguta na tigwikirwo ni njini. Ngai mwathani. Ero niguo. Kana yaku ni ihuraga. Riu ndarigwa atiriri Karago. Riu ndarigwa atiriri. Uria waugiririo haria thibitari-ini ri. Uhoro cio wao yana njira iriku. Haria andu mekuraga nginya uingire ngari makugiririo. Ngucokeria Ngai ngatho. Tondu Ngai witu ni mwihokeku. Ero ni mwihokeku. Ati kana. Ndakorwo ndakinya kuma kuria India. Na thank God. Ondu kire gituma njuke muno ri. Nini ndironire arwaru aingi muno a cancer. Kuria India. Ani wikinya murata wakwa Njeru thigari oku o agithondekwo. Very true. Oguo hindi ria mundu wothe urario horo wa cancer. Ndibaroni ni ati areka. Mundu wothe urera andu atiriri. Cancer ni rahinyiriria. Ndikiaga kumusupport. Very true. Oguo njuge ona thirikari. Mbeca icio nyingi ciratwarwo India andu magathondekwo. Tondu twina manyumba manene na ithu tungikira macini guku. Andu itu mambiririe guthondekerwo. Very true. Kiu nikio gikeno. Thank you. Tondu murimu ucio ni draining. Ni uriaga andu mbeca muno. No ni gwitikia Ngai ati ni mbekuigua njini. Na aria angi. Na njoke njuge. Kindu gitagwo uguo mwanake wararugamire mathaa macio mothe. Already ni ahotanite. Ni ahotanite. Tondu ti undu wa kindu kingi ni undu wa meciria macio hindi wagire na meciria macio no ri hotanire ni ngurugama niguo ni ime kuria na kunyua ndugame ni undu wa bururi wakwa ni no ri ahotanire niguo so tutirona the negative side of it turona the positivity ya ati hena mundu waugire ni kuhotana